Botswana se ipaakanyeditse kgaisano ya Africa Junior Swimming le Open Water Championships kwa Egepeto. Ke ona ra banthekala ka tshwana motho wa gaetsong ka mogela bo wa mogela gape sentle moeng a rona dikgantse ka puo ya diatla mme Edwin Mashakgomo o tla re tlela tsa metshameko a re tsena mo go tsone. Tautona Advocate Duma Boko kwa lefatsheng la Afrika Borwa mo loetong la tiro kwa solofetsweng go kopana le tautona wa lefatsheng la Afrika Borwa Cyril Ramaphosa. Tona wa tsamagatsasele Dr. Phenya Butale yo mo lekokong la ga tautona o ka ile fa loeto leo le tla tisa tirisano ga mmogo ya mahatshe a Botswana le Afrika Borwa mo mehameng e harologaneng ya akaretsa kgotetso e tshireletso le papadi a rutle o tshileng ka betse ka pego eo. E setse le dikgwedi di heta thataro ga e le tautona Advocate Duma Boko a simolisa mosepele o go atolosa maitamo a go thabolla le go aga Botswana o mošwa ka keletso ya go goga itsholelo e akaretsang bothe e thabologa ka bokete ebile e nonotsha katego le tswelelopele le tokafaletso matshelo a beng ga e ba heta 2.5 million. Go lemogeng ga se setama methale e pharologano ya go thabologa go akaretsa go atolosa tomagano le mahatshe mo kgaolong ka mokgwa o o hapegileng ke mang. Leeto le ke sengwe kana mangwe a maiteko a ra dirang re le puso go goroga ko maikeelong a rona a go netehatsa gore lehatshe la Botswana le tshwaragana le mahatshe a mangwe go heta jaaka go ntse ebile bogolosegolo mahatshe a re bapileng le one re buisane ka gone gore re dira jang gore go nne le ledula mo kgaolong ya rona mme gape re dira jang gore ha go na le jaaka re na le tumalano ya Africa Free Trade Area e leng gore maikelo a yone ke go netehatsa gore go na le more trade ha gare ga mahatshe a rona ke gore go rekisanya dithoto ga rona nne mo go godimo mme kana go simologa with your immediate neighbors gore le dirisana jang le netehatsa gore tseo tse leng gore di ka bonwa go Botswana ba di reke go go rona tse leng gore re ka di bona go go bone re di reke go go bone mme tshwaragano eno e ka re thusa gore go bohelong ba letsatsi Africa Free Trade Area e nne e kgonagale. Go nne le meamuso le tikologo e e letsagang ya go dira kgwebo ke dingwe tse di hang lehatshe leno tshiamelo ya go ka dirisana le mahatshe a leng ditsala le lone ka tsela e ka le reng tswelelopele ka go rialo le eletsa go tsholetsa mosepele wa papadi go goga maitamo a go itirela dithoto le go rekisetsa mahatshe ka bokete. Karta re ikaelela gore re be re ntsha motakase o lekaneng ebile re ka o rekisetsa mahatshe a mangwe re tshwanetse bao ba itse maikaelo a rona re be re ka dumalana ka gore re thusana jang mo go netehatseng gore re dirisa one renewable energy e le gape kgang ya go lwantsha mo go teng climate change. Let's combine what we have, beneficiate it and make sure that we get more from our natural resources. And the intention is to reimagine our relations with South Africa, broaden the scope and ensure that indeed the vision of African Free Trade Area is realized and there is more trade between our two countries, mutually beneficial trade. La tsela Botswana le lemoga botlhokwa jwa tomagano le mahatshe a sele gore seabe sa lone mo thabologong ya mahatshe se bonale mo mererong ya tsa itshireletso le tirisano mmogo mo mehameng ya dithabologo. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Pretoria, South Africa. Re sa le gone ko Pretoria, South Africa kwa tautona Advocate Duma Boko a phaketseng a etetse kwa ofising ya boemedi jwa Botswana teng ko Pretoria go Afrika Borwa ka a le mo loetong la tiro go kopana le molekano wa gagwe Cyril Ramaphosa. Tautona Boko o ne a na le tona wa ditswammung le kgotetso bogolokene wendo le tona wa tsamagatsasele Dr. Phenya Butale le bagolwane bangwe ba puso ha le go boemeding ja lehatshe leno. Tautona o solofetse go kopana le Ramaphosa go buisana ka dikgang tsa merero ya tsa botsalano le tomagano ya tirisano mmogo ya mahatshe o mabedi a tswang kgakala le ditsala mme a eletsa go nonotsha botsalano jwa one. Mafatshe a Botswana le Afrika Borwa a dirisana mo mehameng ka go harologana e akaretsang papadi, temothuo, kgotetso gareng ga e mengwe mme mahatshe a solofetse go buisana ka go betla tsela ya go nonotsha tirisano eo.
Lekgotla la Lesotho Casino Board le mo loetong la malatsi a mabedi mo Botswana go tla go ithuta le lekalaneng la Botswana Gambling Authority ka melao e tsamaisang mohama wa go betšha. Modulasetulo wa lekgotla la Lesotho Casino Board Pokello Mahlomola a re melao ya lekgotla la Lesotho e tlhoka go tokafadiwa gore le kgone go ka dira madi, mme o dumela ha go le gontsi mo ba ka go ithutang mo Botswana. A re utlwa Tsholofelo Tombale. Morago ga go beeletsa mo mohameng wa go betšha e le nngwe ya maiteko a go oketsa ditsela tsa go dira madi mo lefatsheng leno, temo e simolotse go bonala ka jaana Botswana a fetoga go nna nngwe ya mafatshe a di gogang kwa pele mo mohameng o mo Aforika. Botswana o setse a gapile dietsela tsa Best Responsible Gaming Program kwa phuthegong ya Gaming Tech kwa Kenya ngogola. Kgatelopele eo e dirile gore lekgotla la Lesotho Casino Board le tle go tsaya malebela kwano. Recently we were instructed to ensure that we set up and ensure that revenue through gambling. Bošeng jaana re laetswe gore re tlhomamise gore letseno le le tswang mo go betšheng le a oketsega, mme ga re itse gore re tshwanetse go dira molao o mošwa ka bonako jo bo kana kang, mme ke tiro e re tshwanetseng go e dira. Gaming law which will be unified, but that is the assignment we are faced with. The lessons and the recommendations for Lesotho responsible gambling frameworks, and it's also important that we are. Se lekgotla la Lesotho Casino Board le ka ithuta mo go rona ke melao le mekgwa e e siameng ya go betšha ka boikarabelo. Gape go botlhokwa gore go betšha go tsamaisane le dithulaganyo tsa go godisa itsholelo mmogo le go nna le dikamano tsa kgaolo le tsa lefatshe lotlhe. It will be very, very key that you join bodies such as GRAF, the Gambling Regulator Africa Forum. Lekgotla la Lesotho Casino Board le tlhalosa fa melao e ba e dirisang mo nakong eno kwa gabo e sile ke nako e tlhoka go šwafadiwa. Gaming, the ones who are in the sports betting are doing it under very relaxed atmosphere. Go betšha mo metshamekong ga go laolwe thata, ditiseletso di ntshiwa ke lephata la kgwebo le le neng le sa gagamatse melao ya lone, mme ka ntlha ya seo re ne ra latlhegelwa ke letseno le le seng kana ka sepe fa go tla mo go seo. Of these details, as a result, the country is losing a lot of revenue. Bobedi jo bo itlama go dirisana mo isagong ebile ba batla go nna le ditumalano tse di mo mokwalong mo nakong e e sa fediseng pelo. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Lekgotla la Southern African Development Committee Organization of Public Accounts Committees le mono Botswana go tla go tsena phutego e tla itebaganyang le go rutuntsha maloko a lekgotla leo ka ditsamaiso tsa puso le go dirisa madi a setšhaba sentle. Mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ya dithapelo ke o rapetse o letsa kopane le lekgotla leo kwa neng a ba tlhalosetsa ka lefatshe la Botswana le ka ga le leng mo mosepeleng wa diphetogo ka teng morago ga go fetolwa ga puso ngogola. Lekgotla la Southern African Development Committee Organization of Public Accounts Committees ke lekgotla le le ikemetseng ka nosi le le simoloditsweng ka maikaelelo a go amogana megopolo, dikitso le maitemogelo ka tiriso ya dithoto tsa setšhaba. Lekgotla leo le ikaelela go rotloetsa tsamaiso e lolameng le go dira dilo mo pontsheng mo mahatsheng a SADC. I'm at a time when Botswana is undergoing transformation. And this transformation comes as a result of a change of power, which happened in October last year. We have a parliament now that is, for the first time since 1966, when we gained independence, the 13th parliament is the first after a change of power. The journey has just begun. And I implore SADCOPEC to be a partner in this journey of transformation. I think we'll say more as we continue, but let me, on behalf of the Parliament of Botswana, the people of Botswana, and indeed the Public Accounts Committee of the Parliament of Botswana, welcome you to this momentous occasion. Appreciate. And we're looking forward for this training. This actually now we don't usually call it training because it's a share of ideas on how Parliament of Botswana are carrying out their very important mandate to provide oversight to the executive as well as other jurisdictions.
banni ba Ramatlabake kwa kgaolong ya Kgatleng ba re ba lebogetse go bo ba kopane le bodirelapuso jo bo neng bo etetse kwa motseng wa bone go ba tlisetsa ditlamelo tse ba supileng ha ba ntse go le dingalo gore ba di bone ka botlhofo. Banni ba buile seo ha ofisi ya molaodi wa Kgatleng e ne e rulagantse letsatsi la go isa ditlamelo kwa bathong. A re tlile Jessica Pilane ka pego. E ke tsela ya motse wa Ramatlabake mo kgaolong ya Kgatleng e seemo sa yone se paledisang gore go nne le dipagamo tsa setšhaba tsa tsatsi le letsatsi. Monni mongwe wa motse o mme Efa Magowe o tlhalosa fa ba sokola bobe fa ba tshwanela ke go akola ditirelo tsa puso ka ba tlamega go kelekela sepagamo gore ba kgone go goroga kwa motseng wa Motšhudi kwa bontsi jwa ditlamelo tsa puso di fitlhelwang teng. Ra igrupa pele ga re o duela metsi ga gona mo go teng transport ya Ramatlabake ga re apolaile ra kgobokanye ga go teng makwana ga re bona a diegile ra igrupa gape re tsena mo kolong re ikisetsa di-application ko land board ko atiši. Sebaka se sa bo se ba thuse fela thata go ka akola ditirelo tsa ba ntse ba sokola go di bona. Ke kgona go duela mo ba metsi ka baka kgona go bonana le ba di-passport ba di-passport ka botsa ka yona gore a e setse e hedile mme ba supa gore a e santse e na le tiriso ga mmogo le o mang. Re kgaoletse mesepele re kgonne go bona ba wildlife re kgonne go bona ba metsi re kgonne go bona le lone lephata la rona la ka boditsha. Seo se ne sa itumedisa mo go maswe ebile re a leboga gompieno yana dijo ke tsa go a rekiwa batho re kgona go rekisa ne ke tshotse ditlhapi go la le gompieno yana ke di rekisitse di hedile mo gore ke kgonne go kry-a letsenonya. Bagolwane ba puso ba tlhalosa fa e le maikarabelo a bona go netefatsa gore motswana mongwe le mongwe o akola ditirelo tsa puso ka tekatekanyo. Ra dumalana ka moa le mongwe hela gore a re neng re tswa mo diofising ra go leba batsadi ba rona ba ba kgakala le ditlamelo ba ba kgakala le Motšhudi re ba hele rato re ba isetse ditlamelo tse gale ba palelwang ke go di latela ko Motšhudi. E re ntse re na le maphata le mmalwanyana a le mo Ramatlabake a le mo bo Oliphants Drift ga se otlhe a le kgonang gore la a fitlhelele. Maphata a puso a ka feta 10 a natsile mo motseng o sekgele sa dikilomithara di ka feta 120 go tswa kwa motseng wa Motšhudi o gape o fitlhelwang gaufi le noka ya Limpopo. Jessica Pilane, BTV News, Ramatlabake. Fa re tswa dikgang tse modulasetulo wa khansele ya Kanya Morapedi Kgosi Thebe re ba dirile diphetogo di le mmalwa mo ditsamaisong tsa khansele gore tiro ya bone ya go tsaya maikarabelo a go tsamaisa dikokelo mo kgaolong ya bone e nne motlhofo. Kgosi Thebe a re jaaka ba ruletswe dikokelo go tswa kwa lephateng la botsogo kgwedi eno e rogwa ba thapile modiri wa maemo a mothusa bokwaledi jwa khansele yo tla bong a itebagantse le go okamela dikgang tsa botsogo. A re tlile solofela Tombale. Tshwetso ya go busetsa tlhokomelo ya dikokelwana kwa lephateng la dikgaolo tsa ngwao ke bothata jo bogolo mo dikhanseleng go ralala lefatshe leno tse di rweleng maikarabelo a phetogo eo. Le fa go ntse jalo dikhansele di ikemiseditse go dira gore thomo eo e nne selo sa mantota go akaretsa le khansele ya Kanye go tlhomamisa gore tsotlhe di tsamaya ka thelelo. Khansele e fetotse ditsamaiso tsa yone di le mmalwa go akaretsa le go oketsa bodiredi jwa maemo a kwa godimo go itebaganya le botsogo. Ensuring that clinics are made to be ready to operate under local. Go netefatsa gore dikokelwana di siametse go bereka ka fa tlase ga lephata la dikgaolo go ne ga tlhongwa lekoko le le neng le akaretsa lekalana la ditirelo tsa botsogo mo kgaolong la DHMT le khansele ya Kanye go sekaseka gore go kopangwa go tshwanetse go dirwa jang. Mengwe ya diphetogo tse di neng tsa dumalanwa ka tsone e ne le go tlhoma mothusa mokwaledi wa khansele go itebaganya le tsa botsogo. The fourth deputy council secretary. Lebaka le le tona ba gaetsho le gormente ka tiro e di diranyena a le ikaeletse ke gore ditlamelo di nne gaufi le bagangwa kitse. Gareng ga dikgwetlho tse khansele e tla lebaganyang natso ke dithoto tse di tlhokang go baakangwa. Total number of 27 staff houses which all require major maintenance. Lo kgona go bona gore seemo sa
matlo ga se mo counseling hena le go ba di clinic go na le seemo se leng gore se tshwanetse gore se tsibogele ka bonako gore badiredi ba rona ba nne ga go leng botoka teng e re ga ba go sevisa batho motho a se ka gopola gore a ka go tlhela bolao ba eme bo netswe ke pula tota tiro ya gompieno ga re le ba sente ba gaetso ke part kana ke karolo nngwe ya yone ya tshidilo maikutlo ga go nna le change go a tlhokega go nna le so se go teng change management ke part of that ya ka re kopanye re le ha yana ra amogela gore go diragetse tsatsi le gorogile mme ebile ha tsatsi le gorogile yana gone mme ga ra latlhega re na le batsadi council ya amogetse gape babereki ba botsogo ba le 371 mme mo palong eo ba le 263 ke ba senela ruri Solofala Tombale BTV News. Bane ba motswakanye ga mmogo le balwapalora o tla disa ba ne ba ipela dingwaga tse lekgolo tsa matsalo a mogaka wa pele mene o tla disa yo go kaiwang a ne le seabe se segolo se se bonalang mo ditlhabolong tsa legatshe leno a tshwaragane le botautona ba pele se Kitimela Basire le se Seretse Khama ka dingwaga tsa bo 1960 monetlo o no tshwaretswe kwa motseng wa Kanye a rutle ke letleletso semolekae le mpho mo sepele ka pego. Mogaka yo wa pele o natsetsankiwa ka dingwe tsa neleng le sabe mo go tsone go akarediwa mo go tse dingwe go simolodisiwa ga lekgotla la bomme kwa Kanye go tsisiwa ga lekgotla la mafatshe le le tlhomamisang tsitsebalo go lwela ditshwanelo tsa bomme go fiwa ditsha le go tsenya letsogo mo go rotloetseng ditsamaiso tsa sešwa mo temothuong ka ngwaga tsa bo 1950. Ke godiseditse mo moraong wa batsadi wa re rangar o se ka wa dira se o dire se dio tseo ka di a obamela ke tsone tse di nterileng hanu tshipidi gore ke tle go tsena ha go le dijo tsa maloba ne re sa gamukele le sengwe le sengwe hela bongwana ka mpo le bomme le borre ba lohano dio di ne di tlhotlha jaanong ke raya bašwa le nna ke ipalela mo teng ka teng mo nakong ya bošwa gore a re tlhopeng gore re bua jang re tsela jang re ja jang mme tla re godisa thata mo tumelong ya modimo gore mo lapeng la rona o tshwanetse gore re tlotle modimo re tshepe modimo re dumele mo modimong mo baneng ba ga mme rotlhe mo lapeng ra itse gore ga o tla mo modimong ga go itirelelwe. Masistara jaaka ba moreta o ne a fiwa seetsele ka tiro ya dirile mo sepolotiking le go nna le seabe mo phenyong ya party ya Botswana Democratic Party ka dingwaga tsa bo 1960. E ne re ga o tswa mo Kanye mo wa maungo bo sa itse gore a go tsaya dibeke tse kae mme bomme ba na tlogela go tlotla mmawe go tsosolosa basadi ko maungo ampoko gantsi go sena se party mo thusang ka sone le di bonwa ke ene gore o tsamaya jang o ira mosadi wa modimo yo ke se ga tlhamala masisi ke belela ke sone se gore le modimo o no mo ke letsa malatsi gore a tle go bona le ha tshile yaanong le Jerusalema yo moga re ya la tlhoko gore ene le bo raga one le bo re Seretse Khama ha ba bolotsa ntwa ya go a ditlhophong tsa 1969 ba ne ba mo tlhopha go raetelle pele ipapatso mo gompieno le go bitsana lo re campaign manager. Baeteledipele ba tshwana le Masistara go kailwe e le sekao sa boeteledipele jwa tlhotlhwa mme go le maleba gore ba lemogiwe go tsweledisa boeteledipele jwa mofuta o mo kokomaneng e tlang. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Ga re tlhorimela jaanong tsona ga sele lefatshe la Democratic Republic of Congo mo go le ditsudu tsa lekgotla la M23 ba dumelane go fedisa ntwa ya bobedi jo mme hela batho ba kwa DRC ba re ba utlwisitswe botlhoko ke gore tumelano eo e diragala morago ga lobaka batho ba sena go latlhegelwa ke matshelo
puso ya DRC le lekgotla la M23 ba rotse pego e beke e fetileng ka la boraro gore ba go emisa ntwa kwa botlhaba jwa lefatshe leo ga ba santse ba berekela mo go dumalaneng ka kagiso ya sennela ruri kwa lefatsheng leo ba e direla kwa Qatar. Mme ka gore motlhagetso ke be ke beditse tse ke di tshwereng tla ke setele jaanong Edwin Mashakgo. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothuetso tšeta tšephutholotse dipuka letse tšephaelela badume go lona ka lerato mo tsatsing la bobedi kgwedi ya Moranang e le 2021 ngwaga yotlhe ke wa 2025 tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re diloma sorta ka tsa metshameko metsonetsare mo mosong wa letsatsi la Sontaga ba lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ba ne ba tshegeditse moletlo wa tsamaya sentle kwa Molapo Crossing go laela le go rolela setlhopha sa bathubi ba le supa folaga ya lefatshe leno. Setlhopha se emeletse ka mosupologo go ya go tsaya karolo mo kgaisanong ya 16 ya Africa Junior Swimming and Open Water Championships e tla tshwarang kwa Cairo, Egypt. Kgwedi eno ya Moranang ya 15 go fitlha ya motsheganong e le malatsi a le 4. Tshegofatso Malepa o ne a lepalepane le pego e. Kgaisano e ya bathumi ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 e tla tsenwa ke mafatshe a Afrika ka go farologana. Setlhopha sa Botswana sa agilwe ka bathumi ba le supa ba bomme ba le bararo ba ba akaretsa mokaptene Jun Chen le Melody Saleshando. Fa go borre setlhopha se sa agilwe ka mokaptene ga mangwe ke itsile ana le Ryan Connaught, Khalid Seth le Larona Matenge ka fa tlase ga mokatisi o nkemetse impusetsa fa ba setlhopha lefoko moeteledipele wa lekgotla leo Kgaotsa Matthews a re o solofela fa bathumi ba tla go emela lefatshe leno ka bonnatla le botswerere le go gapela lefatshe leno dietsele. Swim the waters all the way in Egypt. Remember, you're representing your country. Remember that we are very proud of you, regardless of what happens. Tsamaya le go lwa ka gotlhe kwa Egepeto mme le itse gore le emetse lefatshe leno re ipela ka lona go sa kgatlhalesege gore maduo a go tla ntse jang le ntse re na le tsholofelo e ntsi ya dietsele ke solofela fa le tla dira ka natla go gatisa dinako tse di monako tse dišwa re rata go leboga le batsadi ba ba tsweletseng ka gore emanokeng ka nako tsotlhe. Fire behind the work that's going on here, for your time and energy that you put in to enable us as the BSSA to do our work, which is championing these kids to the next level. Fa amogela folaga mokatisi wa setlhopha se mpusetsang a re batla ya go lwa ka gotlhe go tisa dietsele mono gae bogolo jang ka setlhopha se sa agilwe ka batshameki ba ba na le maitemogelo mo dikgaisanong tsa selebego se. I congratulate these guys and I wish them the best of luck. To me, I look at them, then I see grown-ups. I see grown-ups who are responsible. Ke rata go le galaletsa ke le bona le batho ba ba golwane ba ba na le maikarabelo ebile ba itse ba se dirang ka nako ya kgaisano. Ke tla bo ke etse seemo tlhoko fela go sena tiro e ntsi bogolo jang ka le itse se se tlhokegang ka nako ya kgaisano ka le na le maitebogelo a dikgaisano tsa selebego se. Been representing the country since they were very young, so I think I'm not gonna be as busy as I would be maybe if I was at Kana Zone 4. Matlho a Batswana otlhe a tla ba le mo setlhopheng se go tlisetsa lefatshe leno dietsele jaaka lekgotla le e le lengwe la makgotla a tsweletseng ka go dira bontle mo dikgaisanong tsa mafatshe. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motsamaisa dipuisano tsa Parliamentary dithapelo ke o rapetse o lebogetse lebelo la dibaesekele la Jordan GM Cycling Challenge le mo ngwageng wa 20 le ntse le tshwarwa go bo le na le seabe se se nonneng mo go tokafatseng matshelo a ba ba tlhokileng lesego mo botshelong. Lebelo leo le ne le tshwere kwa toropong ya Jwaneng go kgobokanya madi a tla dirisiwa mo ditirong tsa bopelotlhomogi mo tikologong ya toropo ya Jwaneng. A re utlwe Emmanuel Rapua.
Lebelo le la dibaesekele la Johaneng James Charity Cycle Challenge le setse le na le motlhala o bonalang mo go tokafatseng boleng jwa thuto, kgokelo le kanamiso ya metsi ga mmogo le mo go tsa botsogo. Monongwaga lebelo le le ne le ngokile bapagami ba tlhotlhwa go tswa Namibia, Lesotho, Aforika Borwa le Benghae. Magareng ga bapagami ba ga bo go le motsamaisa dipuisano tsa Palamente Redi Thapelo ke o rapetse yo neng a tsile go etletsa lebelo le le dirang tiro e ntle ka madi a kgobokangwang ka nako ya lone. The importance of making a positive difference on the life. Maitlamo a go thusa ba ba tlhokile lesego a molemo thata. Ka seo setšhaba se se mo tikologong ya toropo ya Johaneng se tla tswelela se akola maduo a ditiro tse di molemo tse moepo di dirang go tlhabolola matshelo. The mine has taken the initiative to give back to the community. Our meeting today was facilitated by the Debswana Johaneng Mine Social Impact Program. Re kopane hano gompieno re tshwaragane ka mono le mongwe go tlhabolola setšhaba ka metshameko. Here is to carry out our promise to promote growth of sport. Ke sologela gore le mo nakong e tlang ke tla re jee mo a bitsa gape a le kopa le tle gape ka dipalo jaaka ke bone le mo mahatseng a mabapi le kgonne gore le bone be ba nnile le seabe. Le tla mo reng ikanyeng wa Johaneng Cycling Club ya nnaene mofenyi wa lebelo la Borela Elite la 120 kilometers mo nakong ya diura tse 3:11 fa monna wa Lesotho Kabelo Makatile a fentse la under 23 e ntse le la dikilometara di le 120 mo nakong ya diura tse 3:11. The terrain it was hard. Lebelo le le ne le se motlhofo ka ke ne ke setse ke tlwaetse go phadisana fa go leng dithaba. I survived to taste them. Lebelo le solofetswe gape ngwaga o tlang go tlotlomatsa toropo ya Johaneng mo maikaelelong a go e dira boremelelo jwa metshameko, go tlhabolola matshelo le go ipaakanyetsa motlhankepo ya temane seong. Imano Rapua, BTV Sport, Johaneng. Setšhaba se solofetse go tshologela kwa lebale legolo la setšhaba mono ga borone tshokologong eno kwa segopotsong sa botshelo jwa mokatisi wa pele wa setlhopha sa The Zebras sa kgwele ya dinao sa The Zebras, Lieutenant Colonel Stanley Tshosane yo tlhokafetseng mo bekeng e fetileng ka la botlhano. Go tlhalositswe fa tiro e tla simolola ka nako ya bobedi mo tshokologong mme e tla konetelwa ka merapelo ka go sena go nna le merapelo kwa lapeng. Go boletswe gape fa merapelo e tla hudugela kwa lebaleng la Obeditani Chulume kwa Francistown go simololwa ka moso. Phitlho kana tirelo ya phitlho ya ga Lieutenant Colonel Tshosane e tla tshwarelwa kwa Obeditani Chulume Stadium pele a hudusetswa kwa Tatiside kwa tla bolokelwang teng. Our wish is that the family relocates on Wednesday as early as possible so that Francistown people also. Re ne re eletsa gore ba lelapa ba fudugele ko Francistown ka la boraro gore setšhaba sa Francistown le sone se nne le sebaka sa go tsenela merapelo ka la boraro ka nako ya botlhano mo tshokologong. Ngwana wa rona e ne se wa rona fela mme gape e ne le wa setšhaba sotlhe sa Botswana ka jalo re batla go fa banni ba Francistown le metse e mabapi sebaka sa go tsenelela merapelo go simolola ka la boraro go tsena ka la botlhano. Opportunity to attend the prayers on Wednesday, Thursday and Friday. Motho a re sa go letlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletse nako ya bongwe di be khutlo gone fa tshile bogetselo kgaitsedi ya ke sentle moe o neng a ranola sentle bontle ka puo ye di atla tshema ya kgomo tse tswa thobeng le phepa one rabantheng ka lakatshane o malalala tswa go ta go ritela tsa tsatsi la bobedi tsa Botswana Connect matlhoma bonana ga se matlhokana re bonana gape mo go la kamoso modimotšhiو. The African Continental Free Trade Area